жыр бар. Қазір. Тоқталып енді сен. Nişenşi kan imdi yazlar ki şeşeklerge jirler kümdeler aman şulay bir kurge Жырламайлар шу. Рахмет. Аллаға шүкір, Аллаға. Нешләп жырламасынlar? Телевизордан бик күп ретро концертлар күрсәтәләр иш хәзер. Анысы нәрсә тагы? Элеккеге җырларны яшьләр җырлый хәзер. Үзләренчә, заманча иттереп. Менә шул үзләренчә яңаша иттереп шул. Безнеңчә җырласыннар иде алар. Her zamanның үз җыры. Эх, biz яшь вакытта җырлаган җырлар, ha? Йөрәкләргә үтеп керә иде. Менә хәзерге яшьләр безнең яшькә җиткәч, шулай дип алар да уштанып утырачаклар әле. Ey, Харри Жизней! Яшь гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан әйме. Зөлфия куясың безнең? Зөлфия нишләп кайтмый? Ул әле иптәш кызларында. Кич дискотекага бара. Ничек курыкмыйча җибәрәсез? Иптәш кызлары белән баралар диби. Барыбер куркыныч җан кисәгем. Сез нәрсә инде? Ул бит инде җиткән бала. Аны гомер буе итагасына тотып булмый. 6 кешегә бер бала. Без аны артык иркәләмибез микән? Бөтен сөйләшү аның тирәсенә кайтып кала. Менә нәрсә? Бабайлар, әбиләр, апалар, жизниләр. Ничегрәк әйтим икән сезгә? Зөлфия тормышының катлаулы вакыты. Яхшы гына мәктәпне тамамлыйсы һәм институтка керәсе бар. Безгә, әти-әнигә әйтергә ярамый дип саналган серләре булуы ихтимал. Кияү, нутыгыңны кыскарап тот. Алайса бәлеш суына. Кыскасы шул җәмәгать. Безнең кыз җырчы булырга җыена бугай. Бик әйбәт, бик яхшы. Юк. Никакой җырчы. Әгәр баланың теләге бар икән, нигә каршы килергә? Ул әле яшь. Ул аның ялтыравыклы ягына күрә. Урта куллы җырчылар белән былай да сәхнә торган. Алай димә, Лилия килен. Безнең Зөлфияның тавышы бара. Шулай булгач мин уйлыйм. Җәмәгать. Әти һәм хуҗа буларак шуны әйтәм. Мин кызымның кәмит уйнап, җырлап, биеп йөрүен теләмим. Ул туганнарны туган иткәнне күреп, тулы гаиләдә үсте, Аллага шөкер. Зөлфия тормышы барыбызның да борчый. Әгәр дә шундый хәл килеп чыкса, әзер булыгыз. Теге урыс мәсьәлендәге аккыш, чуртан, кысла хәлендә калмыйк. Монда җан кисәгем бик уйлап эш йөртергә кирәк, беләсеңме? Дөрес Гөлҗиһан апа. Димәк, сез мине аңладыгыз. Шамил кияү. Күптән әйтәсем килеп йөри. Әйтим әле. Безне, менә, олы кешеләрне шулай чакырып, зурлап кунак итүең өчен сиңа шын күңелдән зур рәхмәт. Син безне һәрвакыт олылыйсың, хөрмәт итәсең. Ярдәмеңнән ташламыйсың. Менә бүгендә зорлап чакырып, бергә җыеп безне шулай матур иттереп кунак иттең. Бик рәхәт булды. Матур иттереп, күңелле итеп җырлашып,
сөйлесіп отырдық. Үлкенler айтқан бейт. Bir отыру, өзі бір ғұмыр дегенler. Лилия, сен ада шын көңілден зор рахмат. Біздің шулай құрмат етіп, Allah'ın zorlауың үшін. Dürüst айтасың, Айболат жаным. Бик дұрыс. Міне, Рахмет. бір қарағанда біз кім енді сені? Міне бейт, кіші өз туғаны біле де шулай аралашмай. Ярар инде сіз нәрсе? Сіз келгеш бізге де рахат болып кете бит. Шулай міне. А то іш та іш. Ялда керек бит инде әдем баласына. Шулай жамағат, ялда керек. Дұрыс айта, дұрыс. Рахмат дер. Рахмат. Әйдәгіз, Дұрыс айтасың. әйдәгіз. Айда. Рахмет дегеніңізге. Ey рахмет. Өзіңізге рахмет. Өзіңізге рахмет, бәғір кейлер. Şöyle başağız belli şul hakiktenini. Bek tәмлі olan gülüm, rahmat. Başa oturumuz. Bek tәмлі olan. Eli Portugaliyadan alıp kayıtkan bik temli tortumuz var. Hazır tort bilen şey içemiz. Bir de. Siz de yaratasınız şu laflamalarına. Rahmat indi, rahmat. Cemaat. Tort da alıp girdim. Portugaliya tortları temli bulalım. Uzun jırlar jırlamılar. Yok, kimge kerek sen uzun kilerin? Olarga ne biyip, ne sikri bulmay. Onlar bizim kolluk jırları bit. Qora, kerek mi olarga xoluk kileri? Bileler mi olar u kilerini? Çok jırlamağaç bilmiler indi. Bu show business. Eğer davlarga tilegende bilmesen, ikinci tapır kilmeyecekler. Onlar bit bizden kibik yaşlar. Xoluk jırları ne modnım? Son ayda modaga kirdik. Kim? Biz mi? Ey, bugün mine şuşunda başlaydık. Anla, anı biz yaşlar işlerge tiyiş. Eyyim, sizin sözlerinde haklılık var. Yarayıp, yatıp kalgança atıp kalık. Hazırlan, hazır sen çıgasın. Min hazır. Boş bilerinizni o'rnidan o'tirtirishini ham sizni yonib kiyib bitmasin için Şiradagi shirshini qarshi olamiz. Kuchli olqishlar bilan Zulfiya. Kuku gerşinin
Нишек, модага кирттеңми? Юк, бәлки мин начар җырлаганмын. Юк, җырлаган син ярыйсы җырладың. Ләкин тыңлаучылар әзер түгел. Әйдә, кайтабыз. Итәкле Дон Кихот. Ничек инде үз халкыңның җырын, моңын яратмаска мөмкин? Бу бик дөрес түгел. Алар монда моң тыңларга түгел, сикерергә килгәннәр. Ой, hayızak buldunuz kızım. Davatilerin mine kaytır dip küttüler de. Kütüp jitkiramışa gittiler idi. Harijiznen bilen Gürcihan apanın da bik kuresleri kilgen idi. Soğunu bittik indi, bir de kilip kurungeni yok diler. Aşağı balasın mı kızım? Yok. Vaqt юк бит. Көне төне мәктәптә. Дискотекаларга вакыт табасыз иш. Көне төне дәрес әзерләп утырмабыз инде. Атнага бер дискотекага да бармагач, яшьлекнең үткәнен сизми дә калырбыз. Нинди кызык табасыз инде шул дискотекаларга йөреп. Сезгә кызык булмаса, безгә кызык. Үзегез дә яшь чакта йөргәнсездер әле. Хәзер картлар шикелле сөйләшеп утыргач та. Безнең заманда кызыграк иш шикелле. Сезнең хәзер әллә ничек? Ансыз кешеләр кебек тик селкенеп торасыз. Yarar indetisi. Her zamanın üst kızığı. Бүген мин халык җырын башкармакчы идем. Başardın mısın? Әйе. Ничек кабул иттеләр? Мине тыңламадылар да. Үз халкының, милләтенең җырын яратмыйча, сызгыра башладылар. Her нәрсәнең үз урыны бар шул кызым. Син шуңа борчылдыңмы? Кызым, булар турында сиңа уйларга иртәрәк әле. Минемчә, кеше тугач ук уйлый башлый. Тик теле ачылмыйча, ни турында уйлаганын әйтә алмый. Кызык, Фарас. Уйлау дигәннән. Кызым, закламай укуны тамамлыйсың. Без әнең белән киләчәк тормышында төплерәк һөнәр сайлавыңны теләр идек. Ә мин сайладым инде. Мин җырчы булам. Менә, әйттем мин сиңа. Лилия, туктале. Кызыбыз шаяра гына. Шаярасың бит, кызым, шулаймы? Мин шаярмын, чынлап әйтәм. Мин җырчы булам. Юк, булмыйсың. Юк, булам. Юк, булмыйсың. Туктагыз әле, тынычланыгыз. Булды, кызым. Йә инде. Уртага салып бер утырып җайлап сөйләшик әле. Үзең әйтеп торасың, җырымны тыңламадылар дисең. Беләсеңме? Нинди тормыш көтә сине? Нинди талантлы кешеләрнең дә максатына бик сирәк генә ирешә. Ә мин ирешәчәкмен. Кызым, күз алдыңа китер. Шамил Әмирхановның кызы җырчы. Син мине, әтиеңне нинди хәлгә куясың? Шуны уйладыңмы? Үзегез сорадыгыз, мин әйттем. Әгәр дә мин сез уйлаганны, сез көткәнне әйткән булсам, бу ызгыш чыкмаган булыр иде, шулаймы? Нишләп мин сезнең күрсәтүләрегез белән яшәргә тиеш? Сез бит хәзерге вакытта минем турында уйламыйсыз. Ә дусларыгыз, танышларыгыз ни әйтер дип уйлыйсыз? Тик сез бер әйберне оныттыгыз. Кадерле әтием белән әнием, мин курчак түгел, мин кеше. Минем дә җаным, уйларым, хыялларым бар. Син әле балашага, безнең кызыбыз, бердән-беребез. Бердән-бер. Булдыгыз инде. Табырга иде тагы 5-6-ны. Ник тапмадыгыз соң? Тагын балаларыгыз булса, миңа булай бәйләнеп утырмас идегез. Ой, хәзер үтәреңне. Әйтмәгән сайын. Зөлфия син кая? Шамил, туктат Зөлфияны. Каралай, әйтмәгән сайын, көн сайын үзгәрә бугалар. Менә ул дискотеканың йыгынтысы. Зөлфия? Зөлфия, кая киттең? Ой, хәзер үк. Зөлфия! Зөлфия, ой, хәзер үк. Төнгә каршы кая киттең? Зөлфия!
Зөлфия дейм! Нәрсе, қуып жеттіңмі? Қайсы жаққа кеткенін көрмей қалдым. Яқын тирәден іздедім, жоқ. Қазір кейінен де яғана шығып кетем. Бәлки милиция хабар итергедір, а? Қызма енді телефонына шалтырады. Әй, шул. Ашықмайық. Ақылға келгеш қайтыр әлі. Кімдерге шалтыратасың? Бабайларға. Олардың да ұйқысын қашырғаны? Оларға бармасмы? Сен тағын Зөлфия сіздемі деп сұрай көрме. Неше қайтып жеткендер, шуны сұраш. Нәрсе сөйлейсің? Детектив ойнар вақыт мұны қазір. Ама қайда тамасың сен, а? Шілемәске кел. Ало. Бабай, сәлем. Айеке. Хәллеріңіз неше? Әйбеткеден қайтып жеттіңізмі? Әйбет. Сенсің кеу, тағы да сымырақ шалтырата алмадың ма? Сағатқа қарамағанмын. Бір нәрсе болмағандыр бей? Жоқ енді, былай, хәллерін білшірген. Жақсы. Кімнен сөйлесесің сен? Шамил біле. Нәрсе болған? Бір нәрсе де болмаған. Ишен сау қайттыңыз ма, хәллеріңізді шекті, хәллеріңізді білшім деп шалтырата. Шушы вақытта ма? Шамил. Зülfiye білен бір хәл болмағандыр бей? Ол идан шығып кетті. Сіз енді жеткен қызны бала шаға кебек тәрбиелерге, үйретірге тұтындыңыз ма? Жоқ енді, біз бит былай ғана сізге бармасмы деп. Келсе қазір шалтыратыңыз, ярай ма? Ярар. Бәлелеге қуатырақ бәрілдім екен. Аны сен өзіңді білесің әлі? Ол Шамилдің көзіне қіне қарап тұра. Бұл қадар яратса да яратыр екен. Зülfiye'ге ауыр сөз айтпасам ярар еді деп қорқып тұра. Сен қатып әрілмәдім екен дейсің. Сон ярар. Жаным қазіргі заманда балаларға бір сөз айтырға да ярамай. Сен оңа бір сөз айтасың, ол сен езі білен қойтара. Әне, көрші подъездағы малай оқытушысы икілі қойған үшін ақсылынып өлгенде. Қазір шуның үшін оқытушыны ғайыплейлерді. Әмине, юқны шилеп тұрмайын де. Болғанына сөйлейм. Нек сен ешітмәдің міне? Оқытушыны ғайыплерге түгіл, мұнда ата-ананы ғайыплерге керек. Дұрыс тәрбие бермейлерді, жиын ярақсыз бір нәрсеге бұлдықсыз бала өстірбе аталар. Сен тоқтайсың мұ жоқ мәміне, ә? Аны қазір қоя екеніңді ол бала. Бәлки, иттәш қызына кеткендір. Шалтыратып қарайық. Нешек? Телефоны қолында бейт. Аңларсың мұнда. Бір юнлі исім yok. Барсы да қошаматылар. Ярар, бір нәрсе шықланса шалтыратырсың. Мен шәһәрге шығып кетем. Алло? Жоқ. Сізге? Ярар. Кем? Бабайлар, қойтмады бұл сұрай. Шамил, бәлки милиция хабар итергедір, ә? Сен мұны нешік көз алдына кетересің? Біздің бұл шәһәрде яшайсы бар. Өз ғайлесінде тәртіп бұлдыра алмаған кіші іштен нешік бұлдырсын деп кена жіберілер қазір. Ярар, кетті мен.
Şiberkey, bizden yanına çıkasınız mı? Biz sizden de kütkeneyiz. Hey, batırlar! Nerse, kişkine kızlarga kişiniz şeydemeni? Tücüdü kaçıyoruz şu ya. Şiberiniz kızını yaşı çıktı. Hem yanıma sen nerse kirege? Çıkmayın dolu. Almaya kalsa sen yüzünü anlamadın. Şiberiniz kızını yükler. Koştuksun biz. Kireklerim birgeydi ezrek. Ha, milisiya kelip jetsen işi qutulurga bilmesin. Мен аңлатқан болар едім. Seni arka anlatkança köp mü vakit öter? Milisiya bilen buluşmağın yaxşıрақ. Анары туташ. Biz бит спортсменнар, bizga tilasa qay so'g'isha berga yaramay. Bizga sport zaldagina kirishirga mumkin. Ha sen işlep tünle bir özüngne yürüysün. Korktun mu? Hayda biz seni uzatıp koyarız. Koya turasın, yirak mı? Yirak. Hayda alay sen maşına tutabız da oturtup jiberemiz. Менің ақшам жоқ. Bir şey olma, hazır topabız anı. Nail, sende var mı? Akşa? Akşa elbette. Бар. Мен аны сізге нешік қайтарам? Kaygırma yok işin. Bir şıraşkaç kaytarırsın. Hayda, gittik. Мин таңнарда шәчләрен иркәләп узармын Офыктан урланган кояштай Тик сиңа кулларым сузармын Кулларым сузармын тик сиңа Гел бергә янәшә булырга Ay şularda indi biz senin bile. Bir bilmegen kız için soğuşa bereyindi. Belki ulalar kampanyasındandır. Tinler sen Noel. Kişi bilen kişini de ayırabilmişsin mele hazır. O kızının күзләреннән үк bir katlı sabı икәнлеге күренеп тора иде. В тихом омуте черти водятся дилер. Җитмәсә соңгы тиеннәребезне кырып сыбырып кайтып китте. Ансы өчен кайгырма, мин сиңа кайтарырмын, хәтта артыгы белән. Ышанда түгел, Фәрит. Алло, Шамил. Yok кайтмады. Шамил мен үйдә бер үзем шашам буга инде. Хәзер мин милицияга хәбәр итәм. Булай булмый. Kızım, ya Rabbi Xudoyim, rahmat yo'sin senga Xudoyim. Rahmat. Qaytdi Şamil, qaytdi. Kızım.
Nazlı jir bulup min tağlarda